Finally riu Triza ni arikia kurekereria rwimbo rwa keri rwa mundu ni mundu thiini wa YouTube channel yake kuria mamilioni a Kenya makurwetereire na njira nene muno, and finally the song is out now. But before this, Triza mamake Moraya ni akorwo akinyitwo ugeni na gikeno na nduhio ni aikari a Githurai gia 45 aria makwiyumiritie from all walks of life niguo makorwo makiona Triza imwe kwa imwe, kuona aingi mamuonagira social media-ini. Triza ni umwe wa brand ambassadors a mutu wa Spencer Premium, na kuria muthenya wa umuthi Kameme FM team Shajamuka ekumagaritie mutu uyu imwe kwa imwe nginyagia Githurai gia 45. Triza ni akorwo agicanjamura Kenya na rwimbo rwa kurondokire, rwimbo ruria rwakorwo rukihutia mafans muno, aingi ao magiita maithori maririkana kuria Ngai amarutite. See how Triza performed at Githurai. Oho Triza ni akorwo agitanira igongona riake ria kuruguria rwimbo ruru, na Akenya othe ni mamu-promise muthenya ucio wa 27th April 2025 ngari ciothe ikahurwo cabi nginyagia Bruce Springs kuria igongona riri rigakorwo rigitabanio. Next Sunday, 27. Ho! Bruce Springs! Let's all continue supporting Triza mamake Moraya by following her Facebook page and supporting her YouTube channel. 10 million views for her new song. Congratulations Triza mamake Moraya. Na uguo maundu makihana mwiroreri wa Kikuyu Hot News TV. Thie na mbere na gusubscribe niguo ugakorwo uri wa mbere kumenya maria marahanika guku bururi-ini mataramio ni mbari ya Nyamenya Magagae. Stay tuned for more updates.